ka kumbakalong migran ka kum ki bayran lang hapo ka party kum brishmet kalong ka jing kindet ka makhraw niyo ya jingtip Dr. Vicky bro MP Shillong parliamentary seat belong to secretary jangka party bayran hapo ka jing stam gorjur maka jingkalong ka jing jangka jangka Kampung susi hang nama inshallah lah asyik pada merah ni selapa hari. Te kumki baiknya kat suatu kalau ke jinduk ke bakrau, amar miran ni rathom, banyak orang mereka jengkelah, banyak orang sejarah kekeran dan berkut, dan tak kejisan, dan syai dan sisi, jom kita mandi kejisan. Waktu hak jing terekam syukur arban bawa kum ke party abang ni terekam kum ke lombi kebangi dan jing suku jumut jing puang jing iet party yang party iki kebangi dia jing suku te ni so kalau don ke jing tu ke crowd hadu kata kata duwe lagi ledan bentah ke bang ke party layak din lintir kat kini kindia senam berbunyi long ru win kini ngai kia ba kini guni kitam kiba ni pasal aku kum ke party nim don thali pan batai haru kan kolong ka jing kata yang ni kum ke party ba haru kan kolong ka jing nong ka bakhau ya ka jalan dia ring kini ni don ka jing karna ba play ini ke party play ya ka jahit beli buat kari kapag ito don kam shisha ikibri ki pek hangga jimut jikha ikibri ki pasuri bat ki don ya ka nam ka bat ki chanya au beli bon yis taba jinong ka ba uni u warlok jiudan kalong ka jinong ka smurit ka jinong i kidan ki jinong mo ya si beri ulah benar ke jing smurit ni ulah benar bagi wei ki balapan tak ya kata ke jinong beri udah ni ke jing smurit patru ya ke jinong ke balapan syanya ke jinong ke babah ke nam ke babah batang haki kindia por wan sya ke ni lempung juga sampai ke apa ni ya ke jing ke jing pat ah ke lingkari kumbapi kajing smusi thang kaba kakum kajing pit kabang alaman smutu kam pat jidon kajing smusi hapring pat pa nong song song hapri kum kadi kajing smusi kaba kima ani kiti